PHE pen differong sepia lang oga hitia long lang ki apen ke pangthir. CEM COVID-19 Relief Fund along tangka kirap je phan Karbi Anglong Autonomous Council a CEM tuliram long hangpen rada phan kapachini. Dokmuka Sildharampura habar angkang kiduk dat atuma phanglun sepo sarmon krolapen alang lichor rupsikha ti sopia tumpen kirap ke pajil. Karbi Prime Tamalong Penili, Wilburn Krupi, non-beer tang pen Arjoita. Karbi Anglong Autonomous Council nudeng arum kido Public Health Engineering pen jangmi ponier keparni differong supi lang ok ahitialong lang pen apsi ke pangthiramo paklangpon. Karbi Anglong Autonomous Council anudeng arum kedo PHE la pen differong supi lang ok ahitialong jangmi ponier keparni Fire and Emergency Service atumpen cherap chirisi ke pangthir kasalok amuk claim si ke pangthiramo dengpon. CEM tuliram rong hangpen kulat angdeng lang ki apang cheng lapen la swamo Fire and Emergency Service atumpen si ke claim pang cheng pon thulo. Karbi Anglong along Assam la pen India long phere me coronavirus awur lang no nang kipalut long le det Japan team Karbi Anglong penta ajonar lo corona phan kaparem Japan ronchadan bom lo puta CEM pen biota ki abham phang no ningje दिन राति हामी protocol corona itu nih corona virus tuh ya teh Karbi Anglongor ate nahe সকল Karbi Anglong নহয় অসমৰ ঘৰত আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ যাতে হৈ যায় Karbi Anglongৰ যিমান বাসিন্দা আমি যিমান পাৰো আমি আমাৰ টিম Karbi Anglong কালে মিছি পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি আমাৰ লগত সহায় সুবিধা কৰি কথাটো আমি কৈ আছো যে আছে সোশ্যাল ডিষ্টেন্স আৰু এতিয়ালৈকে Karbi Anglongতো 4টা টেষ্ট কৰা হৈছে 4টাও নিগেটিভ পাইছে টেষ্ট হোৱাই নাই বাহিৰৰ পৰা অহাটো আমি পৰা যিমানখিনি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ আৰু ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰটো আমি লকডাউন কৰিছোঁ যাতে বাহিৰত মানুহ যাতে Karbi Anglongত যাতে সেইটো চিটুৱেশ্যনত যাতে নাহে তাৰ কাৰণে আমি Karbi Anglong Autonomous Council তৰফৰ পৰা আৰু লগতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ তেখেতক অলপ Alang li social distancing mete banghini ang bong ingrup ke thaman ke do che pahlo nang jiputa puthot Karbi Anglong rat phan chuning rithu ke pangthira mo long ajahak EMMEC la pen PH engineer tumta che tongdun Karbi Anglong DRDA pen National Food Security Act Ration Card kawe arat tuma phan idon pen sika suri ECC kerap ke PJ phan asona mung pachok pontang lupusi nili tumalong birta nang pale Birta ke me National Food Security Act Ration Card kawe arapta lockdown kangkir kanghap kisung apor hud idon pen sikasuri isisia tangka kirap longpo la so birta ke me DRDA a project director pen se pachathang pon DRDA pen ke pachathang tengke Karbi Anglong along pangrumpet MAC constituency incorrect trokando Ration Card kawe arat phan idon pen sikasuri isisia tangka kirap japhan ablok tinalong lak kep atangka paletanglo Ration Card kawe arat phan kado kawe kuti hinira lak trok kep atangka panongsi tangka poron pon toilu puta DRDA lam toilong ke jongpato Karbi Anglong Autonomous Council a CEM tuliram rong hangpen CEM COVID-19 Relief Fund along tangka kirap japhan rat phan pachini COVID-19 awur ki thora pothak Bharat Sarkar pe notified disaster pusi hokpon tanglo la so teng Karbi Anglong Autonomous Council penta phede meme COVID-19 ko na awur Karbi Anglong along ta nangkang danglong le de japhan king kam chijor bomlo COVID-19 na phan kaparem japhan CEM tuliram rong hangpen dihin kerang sot alam pang daksi CEM Relief Fund along dihin kerap japhan ning meaning dwara phan kerap chuhang Difu SBI account number lake 392518921154 lapen IFSC code ki SBI N0001170 henlo CEM Relief Fund pen ki duk kisung ki phora da phan asap so wet sita raplong popusi CEM rong hang asangho aning chepathe Namalam so por phan birtamo ing to padiksena Start here, right anywhere. Isen Modus, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam.
finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both Diffu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Diffu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dinamo pivotal biortalong wangthulo. Coronavirus akiso wurpen kachepajok jia phani kora isi ang India date pialong lockdown ke doko jok. Karbi Anglong pen angtan apiso asu kachepangreng jia phan kachong dama phan ke damatum. Ahem kachebanglong le dada jok ahem asoratum kisung pensi ke do nang birta bukojana rong supi pen pherangki pen birta nang pali. Lason thak thak si hanjang langso hawar malom pen pangrumpet bang phokep so se Kerala, Tamil Nadu le pen Karnataka hai huya di malong kachong dam ajok ahem kachebang un e ahem asoratum phan mathasi. Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Rajendra Rongpi Jangmini Pioneer Cap Arni hanjang langso langteng rong sorkari gangbura riso hanse pen chetong dam si chingki chingbai dam lapen sorkar pen akirap kelong jia phanta bokojan STO Civil Additional Deputy Commissioner Dilip Terang pe chingbai dam si bor ipon bomlo angtan kachong dam matum lockdown ajok ahem asoratum phan tangka nang chilomo vedetlo lapen ahem asoratum pen anak isung pensi chingtang nang bomlo la soala matha dam pen latuma phan kirap pivek nang jipusi chuning ridam laka ang tandam abang do la mo jong ka apmen puri lo ala so mena teng pen hola dak ke do dam ke sum thek ko la si hodan le pali thek the pu hita la hem asora pisu asu pe pu tum phan akerap sarkar pen pivek nai pusi nili la so ang kanga sorkari gamra pe hita nili chili dak pen than ik dak so dak pen than ik dak सरकार बेन नंगरन बम पेने सांग खान होई नंगरन वांग इगलो मा la hola prang pi de ke pi bom lo tare son card ka ve to bang ke no puta ti la ini ya bangga jase mer bangke la angtan ke do don purial de bhansi do an se tamai pipa jir poni ko oh la so fansi nili la toni ri badi cream lo Dongmuka Sildharampura Hawarang Kang Kiduk Det Lapen Arniwang Kichongdat Chot Pen Kabuche Don Kretrok Sia Tumapan Lunsepo Sarmon Kro Lapen Alang Lichor Rupsikhati Sopia Tumpen Kirap Kipajir Dongmuka Sildharampur Merok Teron Arong Ame Karmate PWD along Asaiki Lunsepo Sarmon Kro Lapen Alang Lichor Rupsikhati Sopi Alang Litum Mithanga Khia Dat Pen Jangmini Pioneer Cap Arni Ada Porpai Chok Sia Por Malom Sildharampura Hawar Kiduk Det Lapen Arniwang Kachongdat Chot Pen Kabuche Don Kretrok Sia Tumapan Hem Humridam Si Sang Lin Trok Puriathe Linni Dali Ilin Lapen Osomarapan Kicho Him Hai Hui Keron COVID-19 ke so avura jok lockdown apor hut kisong ke phua tumapan lan vet sita kirap ke pajir long apot ning ingsam olu pusi alang lituma hin pen kat news aphan pachini West Karbi Anglong Amri constituency along local MEC Diu Phingma Slai Pendang lok alang li risang hola pen Amri Lamps Amri Block Asaipu KSA Amri Branch ATSU KADC Lapen Khasi Students Union atum cherap chetodunsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kapin khada tengpen kicho kijona phan kisum kachetong nang arat atuma phan Jangmini Pioneer Cap Arni penang an arong rat phan kerap ke pajir pon ajok rat atum aning cheparong renti
Pini Arni Sivet Penaan Arong Aurata Pan Tangka Sika Suri Isi Sian Keron Pado Lason Thak Thak Si Jang Mini Pai Sirkep Arnita Keron Pontu Jia Pan Cisik Pontu Amriang Kang Along Tangka Keron Jia Pan MSCA Group Lapen VDC Chairman Basa Kru Lapen Alang Liri Sang Ho Sabendra Rong Hiatum Along Kacirap Dunji Video Sang Pirita Milikpi Lapen Alang Liri Sang Ho Tumpen Penaan Arong Along Tangka Keron Patang Ponlu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Pan Anso Si Inglong Arat Pan Kerap Thekapot Rong Arlo Kido Arat Atuma Pan Kachuralam The Pajir আজি BPL যিসকল ফ্যামিলিৰ BPL কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আমাৰ CM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত সকলো সমষ্টিৰে যেনেকা যিসকল BPL কাৰ্ড নথকা সকলক আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে এই আমৰি সমষ্টিটো আমি প্ৰায় আজি 30-40 মান গাঁও এতিয়া বিতৰণ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু অলপ পিছত আকৌ কৰিবলৈ যোৱা হ'ব আৰু আমৰিত যিমান গাঁও আছে প্ৰত্যেক গাঁৱতে BPL কাৰ্ড নথকা দুখীয়া ৰাইজ আছে আমি সকলোকে বিতৰণ কৰিম আৰু ইতিমধ্যে এই আমৰি সমষ্টিৰ কাৰণে 1000 BPL কাৰ্ড নথকা সকলক ইতিমধ্যে সাংখ্যম কৰা হৈছে আৰু সকলো 1000 জন মানুহক 1000 টকাকৈ আমি বিতৰণ কৰিম আমৰিৰ যিমানখিনি গাঁও আছে আৰু আমৰি সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰায় 10 লাখ টকা আমি এইদিনৰ ভিতৰতে বিতৰণ কৰি সমাপ্ত কৰিম Lapen Halapu Kat News Channel Laperang ke pension gailang ratani penta Amri Hawar Atokono Arong Kidugdat Adon Atumaphan Tangka Masap Sowet Sitalang Lihin Pen Kirap Pajir Teka Ajahak Arong Along Adon Pen Adon ke Sorkar Pen Kiron Asang Kilong Liatum Tatu Lasila Tumaphan Masap Sowet Sitame Sulai Kunci Ulu Kunciang Kang Along An Dampen Rong Arlo Kido Tumaphan Pipajir Teka Sulai Kunci Gaon Hoy Aru itu বহুত ভিতৰুৱা জায়গা বুলি ক'ব পাৰে আমাৰ আমৰিৰ সমষ্টিত ইয়াত যিমানটো চৰকাৰৰ পৰা আমি খা সুবিধাটো পাব লাগিছিলে আমি হেনেকুৱা পোৱা নাই আৰু আমাৰ গাঁৱত বহুত পৰিয়ালে দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আৰু এতিয়া আপোনালোকে সবে গম পায় সমগ্ৰ আমাৰ ভাৰততে লকডাউনটো হৈ আছে এইকাৰণে দিন হাজিৰা কৰি খাবলৈও মানুহে ওলাই যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে বহুত চলাটো অসুবিধা হৈছে এইকাৰণে মই এখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছো কেট নিউজক বহুত ধন্যবাদ দিছো আমাৰ গাঁৱত আহি পেলাই কিছু তথ্য কালেকচন কৰাৰ বাবে থ্যাংক ইউ কেট নিউজ Pini Karbi Prime Time Birta Bangela Pans Kangton Poniglo Domi Thangme Kurbangtu